Kutheni ma-Afrika madle kutheni bomakhelwane uyabuza uMike Sibanda phelekezela iqembu Sons of the Soil uthena-ke khangela nanku sithwalisana nzima singabantu abansundu sonke asadalwa ngomfanekiso wakhe uJehova siyafana azibambaneni sisebenze ndawonye siphile sonke sithandaneni atsho uxotshana uthwalisana nzima zomunye sithi hayi umuntu okuze Africa yini phansi ngodlame phambili ngokuthandana ukubambana ukusebenza ndawonye ngoba sisonke asiphileni sonke siphileni sindawonye mntane Africa from Cape to Kauhiro asisuka kwele Zanzi eAfrica siyebambe Egypt North Africa asisebenze ndawonye siphambaneni sithandaneni amphethe ingoma ethu na kuJehova siyavana awuvuka nje ngolwesine ekseni ingoma ekhuluma lawe namhlanje ekseni wesizalwane sase-Africa eZansi Africa Southern Africa kulani uthi uzalwe eMalawi eZambia eZimbabwe eBotswana eMozambique eSouth Africa asibantu banye asimunye uJehova siyafana